man yup nyo program makiluone luet luo makama ini nyang kere kigama duong maluka ki kom kit machan wan be wa a kere wa ki Egypt kacha wa wor kere wa ngol Sudan dano kin go ber ka kerta ta chalo luo chiomi wan tin no wati chalo ka chole ni an la dit de ben Paul Kare adoro botu wati hotel Fort Beckers man kama kabero hotel madit ma ti Igulu City ma gitigi ka vor mabejo gitigi ka chama mabejo chef me gibene ti mabejo ma yodek ma gamo telebe mabe kira mara nonge iromo ke kan ana mieta wa mete ki yoma menena matine kon la dit Richard uma okalo mach futika mete ki teto botwa lok maduong ikaka chulo weng ya chuli peti karamo maunya mala duong lo jo Lamogi dok peti karamo maro ba maro chala Lamogi pagak ki pachue ki pabe karane enuni lutiano pala cho enuni robao margi do karane onya ki wilu ma en lo wenki ya chuli pian ka eneno lao yima o aki Lamogi bunyor kitara nyagi o aki Lamogi o yima o aki Lamogi gipi o aki Lamogi sidon ka enen le tiana pa gipi o nyaayo karamene panyemu mugongo mabar ben tiwa mugongo cha men weng Lamogi so kitiano Lamogi makum kani pegi ngeni enuni weng oberu kakagi beru jomo ay dok atgi pian kay winyo la kuri lok man make wani o winy poro ko lum ko anga ento dano gimako ka chiel ti ginywao now giber ka tik kinying man mo lum ulum berario ila Lamogi ulum mala ye ma eno aki dog wuta ruor luo makakara ma jone woku machani ulum mala ye yeje ki kan en kene obiro u joining God Clark en obiro lum mala ye ento dan dealing ki tamni ulum ene ne chalo ento lum ma obiro wat nyo ma kwaro ge pi o ai do coach do ot coach so mano loke dum ma ana chiaro kere nyima betieto ne ko ake kore tie ero dano pengeyo ni gi pi u chaka ki kwene gi pi u poka gen ko mena ki kwene gi pi mena anyera kwene meno a kwene won kwar gi pi nyanga won gi pi nyanga won la bon nyanga ana ngi en weng so ana be kelu la chen pian roba mi ngi kidano so ka an a chera go buk mo a chen ma tier lok ma tegu ma ana ngeyo si angora dugu chen bod wigine jo marom katone chalo kum Lakwed TV konyo pi jo mano mero ngei lok mete kwaro giniang mabe piani ti jo mo kene ya chuli ka etieta ni yini beru tesu meta koga yini beru ko amo jong deg dong peke waj ti yanka dan chera nyum ki penyo kaka ko yin kaka kwena yin mi de cho kaka no do kaka mapat mape kaka ni ti winye ni muko no wunu muju kwena ka wanu ngawo muina mata yele ka era we ha era no chengo ben ngi ka era ma cheng liat ko chwe ku ma petwer enano mon mu gang wa no be twel wo te kwar ma meg ba wunu chi man ene Paul Kare kita wan wa kupe kere au chochoke bene wa bi beru ki kare meneno ni wa logo lok marwata ki wa miro neno wa miro wa ngi kong ye pien man nong nying man wa tiyo ki nying ni Lakwed TV chua bi ngi bene much ka chela chel i te kwara chela bene tutwale wa miro neno o kaki ma pari wa miro wa nen kong much ki dog kaki anong ka chela anoni wa miro wa nen kong much kono bene tini ning
ki do kaka achel chi ngeo moche bana ka Kenya mira peny maduong piani ka Kenya mira yek metete waba piani ngeo moj pol kare luare yui pen dong ti dokere peny Kenya dong pe karma bo twal jim ne tikuno yang ko ngata yili kama ding eyo kona yili kama penguinye eyo ikindana kama yili gur chi gura in ma put pe subscribing Lakwed TV timbe videos maduong tika bino chika in subscribing ikero lange en bene chi wero ni amala chen kada kwan wakelo video manyen ni no duju no wan watika kero video chi ka wakero video manyen nyo manyen tibu don ni tap goyo lang bori me poiwi ni video manyen nung tie chi ben ngara cheli ken joma no gino ngej makama enini chan ana poi ututral jo jakamalo wipo will partner channels mamegwa matie kilwani Pride Africa TV tiat bene subscribing kachel kitara paluo TV man duju weng luteno pangara chel foi in minawa pakawaya gike jo jakamalo Lakwed TV local content global audience